Triza Mamake Muraya muthenya wa ira ni aranyitithanirie bururi na ndumiriri iria irathitũrire andu aingi kuria kanitha wa JCM. Muthenya wa ira ni araperformire wega kuria JCM o akimenyaga ati Karangu Muraya na Pastor Ben makoretwo mari arata a miaka mingi, indi ararekereria ndumiriri iria irathitũrire bururi mugima. Indi tutanarunga icio, mwiroreri wakwa hutia uhoro wa subscribe, hahutie mwiroreri tutwarane turi hamwe, ni njui ni wahahutia ni wenjeteire uhahutie. Triza Mamake Muraya ni aronekire ina matuko na marakara maingi muno ni fani umwe wake thutha wake kumwira ati sina maoni kabisa, we anyway uzuri your bishop hajawai wacha bibi, he is in his first marriage and is in the best position to offer a shoulder to lean on, hata mabibi mama hana. Nake Triza Mamake Muraya ndanatigwo na heno, aramwira mimi sina haja na hiyo. Alafu huyo ex wangu wakati alipeleka huyo gicokio alioa huko, kwa nini hukuongea that time? Aroneka ni murakaru na wega. Triza ndeyuragiria, aracoka aramwira atiri na niko sawa kabisa, sahi ni second years already, ati ni miaka iri kuma matigana na Karangu. Triza aroneka hihi ikayara hil, andu makiriguka maanisha ati arauga ati ona murume ni arikitie kumublock, arataria kauga ati paka nimeblokiwa na Mr. Nake Brayo wa Darumawe kana spokesman wa JCM na uria niwe mwaria wa kanitha wa JCM na ni murata wa hakuhi muno na Karangu wa Muraya. Onake ndatigitwo na henwa, ni ataririe na kauga ati onake ni aguthitwo block ni Karangu. Karibu tena, nimekurishwa block. Meanwhile agatheka kuonania ati Karangu ni amuguthite block ni gwitikiria Triza oke kuria JCM. Mundu gwitwo Wanja Nyarari ni arakarite na akauga ati Triza Mamake Muraya visit to JCM reminds me I befriended his lover for a long time, then one day he found her in our house. Kunona tu ndio alikuwa amenona kunishinda, but we were both pointees when duo were visiting JCM, no one complained. Mwiroreri wakwa toni njui ni unyendete, ni njui ndukuriganirwo ni kuhutia harauga subscribe o inyaga kengere no share. Thank you. Njitagwo Gitau wa Ngwaro.